Intro. Imagino que delay. Intro din. Okay. Hi, good afternoon. And I know I am so sorry that we are so late today. This is sincerely Carolina. So I want to start off by saying what happened. So, bon tari, Mevrouw Sari, no, live. Yes. So, awin na sa live for Casa Cultura pa show di Gang di Arte Departamento di Cultura. So, trying out something with Tapi Mix, reporter style. So, bear with us. We are trying something new. I hope it's working. Okay, so proyecto di awit ang proyekto kuto anglo kung summer camp kuna tahas ko diferente hobennan ma dream there do nos escucha diferente gente ta canta, nos escucha poesía, nos awak baile ng anyways, lots of talent kinanang na Aruba yeah, masoro ora ko pardi performance sang sali for the stage nos vai wara wak santa pasa teka nos pasino nos po interview nang pero mida awe ko Miss Mini Me. Si você não conhece Ashley ainda, this is Ashley, say hi. Hi. Ashley ta minha sobrinha talabing awe como a little helper anto mida vai começar ko Ashley pa interview kung eta haya ko show the going so far kung organization behind stage no sa kana behind stage orato no sa wak ongeveer kung state hinkading outro. Pero mi talaga Ashley como se explica no. So, Ashley, po introduce bo mes, visto nos panto ayan po ting, anto, kiko turbawak so far awit. Bon tardi. Bon tardi. Very well. Bon tardi, mi nombre es Ashley Fan, 29 años. Y para atrás de stage, para atrás de stage, sin movimiento. Hopi mabishong, no? Sí. Okay, ito mo Super busy. Super busy, yes. Ajá. Y mita purva di mane yaman panabikina, pero desen mino por, pero no sino no te quiero estar no por being by. So it's really busy, pero todavía anda hopi bon. Oh my Kiko god. show ng kubawak so far. Kiko turto going on. Kiko bawak riba stage. I mean, nasa behind stage. Hello. Nasa live. So. Okay, I'm not doing this. Ita based on record. So. Bear with us, people. Okay, Ashley, explica nos ang tiga di Kiko Turbo awak so far. Kiko events ta, bawak dancing shows, Kiko mas bawak. Mawa cantamento, mawa cosas flip asina. Kiko tayo kosang ko na flip. Na the cup. Sina. Okay. Flip cup. Na flip cup, yes. Y mi favorite one kuta on this package. Sí, so no si un friend kuta on stage o wala kiki, kitong hoben adulto autista, o hobi talento, so no sabihin pa apoya ke awe tambe, Kiko Turbo ke hasi awe. Well, ita good dancer. Ita Really good dancer, right? Yes, ita flip cup. Super bong. Mm-hmm. Nita desea hopi bon suerte na futuro para su lamento y su capri. All right, Ashley, so abot yung nebe aya. Ora ko ba tawak show ng aki, bata pensa ko ora abot yung hoben, ora bata man yung teenager, bolo kero join Gang di Arte, bolo kero join un evento asina aki? Duh. Di kon da. Because
since I was small, I love dancing. I just love it so much. Okay, so it's inspiring too. Yeah. Awesome. Okay, so sa kita sa Ashley. Ashley, papakita around. Tapos minasa si Bakera go and see if we can get somebody from backstage. Undi a dancers lang. Of undi a performance lang. Do you want to go try and see if we can get someone? We can try again? Yes? Okay, go one more time. All right. Okay, so agora que a show start back, dus nós aguardando rato sina pa wax nós para haya mais e dancers lang. So, maneira minha siga acaba nós from Sapi Mex decided try out something new, pese viaje mais senti que lat awe. Me no provoke Facebook comments lang, pero meeting Jeff behind the computer. So Jeff, please shout out. If you see any questions or comments coming up, do let me know. Pero sí, sa itong evento hopi great, iting hopi ay going on kaba, pa personal ko ay di participa kaba, yung familiar ko ay di participa kaba, mi te kere bosa porwak ko, iting akong impact riba no youth, mi as a person mi te akere ding summer camps, mi te kere ko summer camps sa hopi gezond pa juventud, pa mucha nang, itong otra forma de socializar durante temporada largo de vakantie. Onde ku vooral si bating persona ku gusto socialize hobby and tita haya porta un tiki isolation di socialization, so summer camps are really good for that, pero tambe pa juist mucho nang hobennan ku un tiki mas shy, ku ting un tiki mas vergüenza y miedo na momento ku bating un summer camp ku no solamente ta focus riba formación di hoben, di hasi activities ng kuta leuk, pero tambi di saka nang from the comfort zone, ipunin nang riba on stage, kasi kanta of baila, mito siguro ko esaki ting on very positive impact. So, yeah, awe show, final show to ta. So I can't tell you to come and watch it, pero mira, encorajamos si pa next year, si ba konoce ang hand ko ta participating, din Gang di Arte, make sure ko bota being ng show, iba ta apoyanan durante estaki, I am sure it will be really great. Yeah. Sorry? You have Tell me in my ear. But participating in show? Babaila? Kanta? No? Okay. So, I have two bad news. tell me in my ear. We're live. We're live. Kung nabupasa mo? Are you ready to go live? Yes! Okay, awesome. Okay, you can come quickly ahora. Papadin sino ba mi? Alright, so may kapapabitahin po number. Anything that you would want to share with us of you, so po share ba number, bo edad, school ba tabay, etc. And so this is mi karpa po explicanos. Di kung ba participando na e-camp aqui, kung ba participando, kiko ba haya di e-camp. Okay, so mijn naam is Evan hier, met in 5 jaar, met bij collega Urbano. Okay. Ahora que me ven de 5. En ja, mijn hobby is met aan toca kwarta, en to met de tikle van me, dus volunteer. Nice. En ja, bijles circa. Dus we zijn met de aan eigenlijk. Okay, kung ba haya sa di acampamento aqui? En we gaan doen popcorn. So Okay. bisa ni, terus saya pasal sendiri hera. Ablit? Terus saya pasal may giving for me viaje, en to Okay. magusto, dus mas giving. Okay. Dus we zijn met de aan eigenlijk. Okay. En to makonvince mas ina po kami dus. But convince more people to join. Mhm. But haya sina bom ko ba convince other people to join. So babi sa amin ko 3 años pa sa being kami yasaki. Butawak any difference, I mean, sa kabi pasa duri COVID, desportata tating cambio nang, butawak si tating juist mas interesse, of menos interesse aya aqui, butahay tating yung impacto. COVID heeft een impacto tanto grande. Aya pasa tating corona, pero door ko kaso ng kopya bau. Aha. Het is gewoon normal. Okay. Aya kita ambe, ja, het is gewoon bastante normal. Mhm. Dus na complemento. Mhm. Gis tru aya show na obviamente ta cambia. Okay. Dus mane per me aya ta musical. Aya pasa eta bata different decada no muziek. Okay. Sa hasi kon Michael Jackson, die Elvis Presley, etc. Dus dat is bij de decada na. De aya Okay. kita gewoon so haya bisita na ting latera sa ko bilay. Right? Mas para like papi ko na. Okay. Kontanos ang tiki DSA. So,
Aya aqui sem compreender também de que maneira ba bisa você tem visita de Inglaterra. Que cultura visita nang nabim pa participar, nabim pa yuda, conhecer tudo. Team para vir para doen workshops. Okay. Team para vir para participar. Dus nasa haya les ng Inglaterra di commercial, di contemporary, di movements, di Dancing, right? Team kayo sa being like producing, like letter writing kiko na. Oh wow. And like filming and triko na sira tapos. Cada año ito magrami. Okay. Dus está crescendo como evento. Ito virando masco baile. Okay. Masco baile. Yeah. Okay. E bota enjoy esse, bota haya kita nice kuti mas baile ding jele. Sí. Pero otra año toca music, dus ahora me puedes tocar. Okay. Okay. Vale. E você pode fazer masco show, right? Você me awak diferente de coisa, você fazer diferente show. Dus ja, bo por kies ding show bukata. Bo mes por kies. Okay. Dus lo que bota bom nje bale baila, mane por ejemplo ti pari kos amin to sin mes like comfortable bailando, pero okay. Sena min ta. Mene so di qual mi ka. Okay. E como você sente como as a person e participants na club aqui, bambisa 3 anos passava agora aqui. Você sente que como persona ela ajudava, bambisa bota menos shy, ou ela ajudava, expressava mesmo como você sente que throughout the years evento aqui impactava. E a camp, não? Me quer most of the work out of the Jesus show. This última lado, Exactly. Well, mi to baile desse como 2 anos, precies na stop. Dus mi kom sa back, token mi ganabi sa amin, pa dinha camp, mene okay. Ida ba check camp out. Anto ma puro ba differente baile no boku mi nunca igi puro ba manera por ejemplo afro mes. Okay. Mi nunca igi por baile desse ora mas tinha algo no botan ver cerca claro, pues ora a mí ora disquito ma hatta din ballet, anto spetate anto folklore, dus baile man clásico, hopi regla. Yeah. Anto agora aqui mane sa puro contemporary di Inglaterra. El hopi mas freeing, tinha like aspecto ng ballet que con pero bo baila freely. Okay. Mane bo porta muy basically. Okay. E bota siente ko as a person bota make friends durante esa aqui. I mean, babisami ko ba join to friends, pero bota siente ito ayudabo también connect ko otro gente na. Ito connect otro gente sino también mapapi ko pari hopi ni hindi di Inglaterra. Dus networking. Yes, ko ako. Siguro networking. Yeah, I mean, bota din pay no sunjis bota ka ba school anto bating plans, bota pensa ko bota baya po. Ja, pero mi loting connection. Exactly. Dus si quer seguir biding e mundo de arte even as a hobby, no? So mi quer hobby di nossa pensa eta ako nga fe outra, mi seta off mane but ha feel too competitive of not at all. But I guess you can have fun too until si bota create connections, so by for you can continue to do that. Mi quer seguir meu hobby, so mi quer por ba algo outra. Of course. Okay. All right, awesome. Well, me espero ko otro año sin tocamento indeed, otro año botella ainda. Decido espero ko me por bini tambe anto make me anto hopefully me tawag por backstage tocando no kwarta or something else, who knows? Okay, well, portapa otro año po the full fluent din guitarra, so that would be really cool. All right, think any closing message ko po share ko anybody ko ta watching, bolo encourage someone pa join un summer camp, pa join un summer camp na sa akin, specifically kika tayo po bisa no tour. Ja, se bukas po vakantie mas leuk milo encorajado din kinang otro aya. Paso boto siya kos na novo i mane boto waktu aya boto haya different baile, boto haya teatro i boto haya canto i porta otro aya sa tocamiento. Dus mane milo encorajado ang win. Okay. Awesome. All right. Well, thank you very, very much. Hope you for the interview. So, just para sa ting untiki man a background on how this was going. No estaba para aquí nang fori, I kid you not, no estaba clap go live. Say sorry may, I promise. Ito para ban niya, so no sabihin no sabay by live say sorry may. Anto ito sa kung na split second, everybody came outside. Anto turkos no function. So bear with us again. Sorry we are late. Pero to hope you like indeed. So thank you so much. Anto indeed, we just espero diwagbo mas often. So si boto po un heno din kang pagkasino, so kaya hasang interview, mananante kami. Yes, mi kayo marata rin daw. Awesome. Bye. Alright, so manera elemental na si baka hasbo vakansi mas leuk, join on summer camp. I'm a big believer in this. Na Aruba na summer vacations, para comer, por ejemplo, toch sentigi mas partiko. Pero, toch, bota spend un luna e meia siguro na casa. Siguro pa parents também, sempre tá overwhelming, for si bonota by biyaha. I mean,
Nang young to get bored. So si bopor hasi algo ko e tempo and to turn it into something good, turn that energy into something good, mito siguro ko loting hobby benefits. So nera mention namin ito ta say pero turo ayon nang takambia estruktura di camps nang takambia estruktura di shows lang mito siguro pa persona nang kuta kita join turo ayon sa kiting super added value sobra nang kita siya ko snobo ayon akiran ti un partnership tami ko hena nang for Inglaterra. Esa kita duna también nos artistas ng lokal, sa sinang kaya hasili man un hobby, of sinang kaya hasili como, portanto que mas professional, anteri definitely, nanting oportunidad pa crear those connections kuturhende. Alright, so mahay un question, si esa kita un one-day show, si. So, basically, kung ikamp ta hinkading otro ta, ku eta, tiki mas ku un simang, so nanta kuminsating un weekend, anto si minota heran cominciare con giostambra sunte già domingo anto nanta bing tour dia nanta practice differente differente arts manera nasti kakaba des arte di poesia arte di baile di cantamento etc anteri once ku eta llegando na final nanta kis den ki cultura nanta by domain nanta practice den weekend anto nanta hasi e show anto e show to un dia so tour e participante nan di camp ta haya tickets kunan por invita persona nang kurang conhecer imita siguro ku si reach out aunque que sala ra basta yung awi meeting ko bisa mito hope content ko kasi ku hope gente bing apoyando sa talento ng lokal yon pero si eta un one day show porta si tu feedback ko nos produna nang sabe porta namin sa promote un tiki mas anto hasiele un 2-day show porta namin sa hasiele un dia pa familia por ejemplo anto un otro dia pa público. I think that would be a good thing. Pero sí. So in the meantime, nasa warawak sila sa haya un otra persona young who quiera join us. Anto wak sinang quiera contarnos sinang backstage experience. So e plan ta patatap, kuno ta ding ladies dressing room backstage, una lota pata druk, anto sí, ito tayo plan, but then all of a sudden, nos internet decidí ko en not by trabaja backstage. So, rin na sabihin sinta dilante. Anto, yes, agora aqui no ting hopi mo meshong. So, nos by warawak, sinasahaya un otro youth, pa join us at Sincerely Carolina. Papapia about summer camps y kung importante, un summer camp panera sa aki kung grande y impacto que ting riba e bida ng dinos youth. So, Jack, I know that you're listening to me from the studio. Mi quero dar un shout out, which I haven't done yet. Na turang sponsors ng, so iso na nos main sponsors ng Sapi Mix Studio, no sin Subway, no sin Swing Masters. Y también na mi sub-sponsors pa Sincerely Carolina, kuta Lindy Boutique, The Shells, y Pro Frame. Mi quero bisa hopi danki pa make today possible, every week possible. Pero también palaga nos have this opportunity to experiment and see if we can do this. So thank you so much. Shout out once again, Jeff. Jeff to donate me feedback. So I hope you guys can hear us well. Manera mi abisa, mi no por wax. So mi te usando un teléfono, just para mi por usarle as a mic. But there is no way that I can see any comments of kumi por wax interactions lang. Pero mita rely on kung sitting any questions lang mita haya sa akin ng door free Jeff. Thank you. Pero si, una nos cinta, ahora aquí nos escucha un tiki di background music. Imitin ko bisa ko, me escucha mane 4 genres already. Me escucha hip-hop, me escucha pop, me escucha contemporary dance, y me escucha tanti ka nang napagmento. So, mito hope contento ko nos youth na being exposed to all these sounds. So, I am really happy about that. Pero yes, namiwak. Sino sa haya un gente pa join us pa un interview real quick. All right, namiwak. To handle some feedback. Thank you. Alright, nos veo rato sinawak sinosta. Haya un otro youth. Hindi kita disappointed. No? So, dating full un rey di hobennan ko kaya hasi interview. Pero bumesa nanta in and out of show. Minopostroba ng show tampoco. So, we are making it work the best way we can. Pero lagami waxinos por haya. Un hande. Give me 1 second.
All right. Thank you, Jeff. Okay. All right. Mas bewar mo rato wag sa tayo ang hanap pa join us. Pero in the meantime, mi just kira mention na ku mi awake ay aki riba social media hobby organisasyon ta haciendo summer camp. Mi da hobby contento. Mi just kira mencionar también ku mi también to organize un summer camp tur aya, ku llama Summer Camp by Miss Carolina. Y mi da genuinely quiere ding e concepto aquí. Mi da quiere ku ito hobby importante pa dunan nos hobby ng opportunity pa spend time non necessariamente di una forma strutturata, maniera school, pero di differente e usa il tempo anche per sia algo nuovo. Dus mij awako bijvoorbeeld in camps dan kuda focus on art, mi tahan se hope great, vooral si bating you of un sobrino, somebody in your life, kuportan nota hope exposed to art of nota echt gusta esaki, tahan yung opportunity pa get exposed to un temporada kartiko, un simang, right? And to figure out si saki ta algo kunan tahan leuk, who knows, por tayo saki por encourage na pa pick up a new hobby. Yeah, definitely mi tahayan po isa lo por yuda forma nos hobennan in a better way. But yeah. So yeah, summer camp. If you can join one, if you can pay for one or two, I would encourage you to send your children, your youth to participate. It's being a super huge added value. All right. Namiwak orato. Are we getting any questions from Facebook or social media? Please let me know. Okay. No problem. Just contento con esa logra by life for a little bit. But yeah, so I'm gonna wait and see. If you do a couple minutes to nota haya, kung other youth pahasi yung interview, that's okay. Lokal ko nos pahasi ta kunos per record little interviews later from backstage, and we can share them on Sapimex Studio whenever we have a chance. Again, sa kita to try out. We are learning from this experience, but we are happy that we were able to learn from it. All right, Jeff. Let me know if you think that we should take a break and do a backstage short videos that we can share on Sapimex. All right. Okay. Okay, namin magsimi parhaya ang hindi so the base of tawak is show pa-share ng experience kuno as they come out. So give me 1 second as I see people coming across. Oh, no, nobody's coming. Okay, hold on. Oh, okay. All right. Okay. So what I think we will do is that we will take a break and I will go backstage in a little bit once it shows a little bit done. Anto nos sabay punta na ko ng experience tanta dota. Anto nos to share es aquí nang in shorter clips and videos. Again, we tried something new. It didn't go as planned, but it made a very great learning opportunity. So we are happy about that. Okay, so this was a very short Sincerely Carolina for today. But yes. Oh, wait. So, no sabay puro baka naroon itong tiki. Okay? Give me a second. No sabay puro babay. Pading ni Kasi Kultura for a second and we will see kung proposta ba yan na pading. Give me 1 second and I will have you walk with me.
This is for you. You might be teaching your sister and travel with her. Hobennan, Judy, Astra, Montoya, Doncelli, hobennan, grita kumi. Gang di Arte, dream there too. Keep on it, Gang di Arte, dream there too. Manera ba sa parwa, que sala ta basta full. Say na tahayando Gang di Arte. Everybody is here. It's such a great event today. Ma già, va bene, un applauso per tutto il personale. Yeah. So sa kita un full house event manera ba sa parwa. Kita hobi contento parwa kuting asina hobi hande. Kuta ako ya no youth. Anche il centro di Bagile Forte da Cosa, che io lo danti, mil danti per suonare a Forte tambe, dalla quale tratta proprio dentro tambe, e tambe no Departamento di Cultura di Aruba, che buon rappresentato. Inoltre, su haya artist come fotografo, e tambe everything is possible, like they are from Masha danti, ma soprattutto da Turco, da positivo. Danti, maestro. So, no camera, I'll go off. We are going to end Sincerely Carolina for today. So, nasabay share behind the scenes videos. Ding ediyan ng aki pa sinatok ko sa haya on take feedback di lokal ko ta Gang di Arte I dream there do. Thank you so much for tuning in. Again, this was a tryout. I hope you enjoyed the other episodes, and I hope that you were able to listen today to what we had to share today. Stay tuned for the upcoming videos, either tomorrow or the day after tomorrow. Thank you so much. This was Sincerely Carolina, and thank you to our sponsors for making this possible.